Ovdje ljudi, danas ćemo da igramo Clash Royale. I kao što vidite ljudi, igrao sam kod kuće i osvojio sam ovaj nevjerojatni legendary chest i sad ćemo ga otvoriti. I šta smo dobili? I dobili smo Graveyard, ljudi! Graveyard! Znači ljudi, ja sam htio da screenshotujem kako, evo ga. I ljudi, da screenshotujem i da otvorim ovaj chest. 100 golda, 16 becova, 26 speed goblina i jedan baby dragon. I ljudi, nisam mogao vjerovati. Moram i ovo da screenshotujem isto ljudi. To je brat pored mene, znači ludilo ljudi. Ludilo je tu. Da još jedno ovo screenshotujem. Graveyard ljudi. 5 legendarnih kartica. Još mi ovo, ne znam da li bi kupio to $11, ali neću kupovati. Kao što vidite ljudi, ušao sam u arenu 10, to je King. I ljudi, moram pokazati još jedan account. Moj prijatelj u stvari mi je dao ovaj account da koristi, pošto on taj ne koristi, on koristi arenu 10. Evo sad ćemo ovdje account vidjeti, ovdje ćemo ovo. Na njegovom accountu kao što vidite arena 9 bio arena 8 pa sam se odigao, on nije htio da ništa igra. Tu on ima Graveyard, Ice Wizarda i Electro Wizarda koristi u deku. I ljudi, htio sam da vam kažem, kao što vidite ima još, ja ću vjerovatno ću posle ovog pokikat neke ljude ako ne budu baš aktivni. Na ovom imam 3, a na onom Nexonu, to je s moj accountu imamo 30 kruna. Ovo imate i da ga ću sad na ovom igrati. I ljudi, legendary chest sam dobio, na ovom neću ništa igrati, tu ćemo prijatelj igrati. Ljudi, ne mogu vjerovati šta sam dobio. I irat ćemo dvije kartice. I ustao ovaj klan Boston United, poslije ovog Balkan, United. Vidite, ovaj moj rođak je lider, stvarno čovjek se trudi i želi da napravi dobar klan. I požurite ulazite u klan. I vidimo se i ljudi, da ne bi bio toliko kratak klip, pa odirat ćemo na ovom jedan 2v2 challenge. Da ne bude toliko baš kratak klip. I krećemo ljudi. Malo ću da smanjim da me čuli kako treba. Motor nada, dobro. Hajde Goblin Gang postavi. Ćemo to elektrovizorda. Dobro, ovog Rider skida. Sad nam tu treba to malo doći. Jeo ljudi, Valkirija je skillna puno, Bomber će. Imamo mi skeletnu armiju. Odlično. I ljudi, ne mogu vjerovati još jednom šta sam dobio. Ne moraš ništa, ja sam da se ne tu na King Tower, yes. Odlično. Tu ćemo Hog Rider. Izabrala ćemo Skarniju, ako bude, evo ga. I Hog Rider, tu idemo i drugi tabel. Još mi to vidio, nešto mi je bio danas sretan dan. Nisam mogu vjerovati još jednom da Graveyard. I skeleton odlično. Inferno Tower ćemo ovdje staviti.
Ja nekad igram na njegovu, nekad na svom account, tako da... Ja sam sad stvarno igrao na svom accountu i osvojio ta legendary chest i ljudi 5 legendarnih kartica. Odlično sam to ja uradio. Tu ćemo ovog rajdera. I još jedan tabel ode i još jedan tabel ode. I tu ćemo elektrovizeta. Tu ćemo bombera. Tu ćemo... Odlično. Tu ćemo Elite Barbarians. I oni se vratili, super. I ne, zepuj. Bravo. I sada mi mogu otići u taber, ali nismo sad planirali. Idemo sad tu i eto 3 klana ljudi u sedmu, onda sam tu učinili. I 5 ostalo na taber. Oj, nismo skinuli, aj! Moram screenshota. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro, ćao!